Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na, shout out kada kay amin nga awan labas. Itultuloy at tarabayan na di programa tayo nga unay daytan kaka kan anaraar tinamnama dito'y channel tayo Aljor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Bagbagi na di na makita, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Di mo liplipatan ti kanayon nga bagakken ka, Roman. Nganya na nang. Sang kay bagak nalipata maon. Ibagak manad no nalipatam. Saan ka pa'y amangas asawa aging saan ka makaturpos iti panagadal mo? Mabalin mo ti mga asawa bayat ti panagadal nana? Madadal ti panagadal ni samsamiram ti babae. Unay daytan kaka. Di mo tultuladin ti anak ni Simeon. Day talagar arum ti amuna. Kaslag gagatal. Anya ngay ita. Adan asawa na. Asaan pa'y anak kasagana? Unay daytan kaka. Maday ti kasjay. Kaslamatay no awan ti babae. Unay daytan. Nalabos kayo mat nana. Narigat kag dildilaw. Ngamin, saan tayo amay bagat masakbayan tayo? Gusto magtimbagak. Awan lang arudon ti may sakmul na. Nangala pa ila iti bisinin na. Saan ba't siguro, nanang? Ken awan karbangan tayo amang ukom iti sabali a tao. Bagbagi tayo lang ti biyangan tayo. Tapno awan pa kay paspasuban tayo. Ay, basta jak kayat nga agarum-arum ka ta madadaal ka. Jak kayat atultuladum ida. Ta agrigat kanto akas kadakwada. Anya? Ay, unay daytan. Kasta, tinadamag mo, balasang ka. Tatang, iso ang mababainak. Saan mo adeng-denggel, ti bagbaga na iti nagatul, ti dila na. Makapasakit ngamin, tatang. Di mo rikrik naan, tapno saan ka masakitan. Iga-idyokit di tag tinulong ka ni Berne. Iti kasta, mapanagnakan ngagsalsalawasaw laang ni Dorang. Sige nga rod, tatang. Jaklatan ikaskaso tanyaman nga baga ni Nana Dorang. Dayta, ti kasayaatan balasang kaw. Bayan niyaw, nga orila ag tulatulakak di ta sumanaaw. Just kinadya bakitan. Kasarita ka man, Dorang. Anya ti bagam, Simeon. Saan kan asumanaaw? Ta mababain mutan ti manugang ka. Nagraraman kamot. Manugang mo ay aday jay. Kat saan pa'y mut ngayon kasar ti anak mo? Apay ayat pakibiyangam na amin. Nagalas ngamin ti kasjay. Kakaasi kayo lang arudan. Nang isang putpay iti may nayon kakaasi.
Lumaasyan ka, di tumulong ka. Saan ang mangirurumay? Anya aga po at tumulong ak. Saan kayo mo takap-kapin anaw? Ay, nasaysayat lang at tumulong ka. Ngam ti sumanao ka. Ngamay, makapasakit ka lang iti padam at tao. Lukas ta. Apay, masakitan kayo kat pudnumat. Nagalas apakasaritaan tikas jay. Imbis nga gadal, nang isang puti ti babae. Ay, nagalas. Konsentidor ka ngamin iti aramid ti anak mo. Iso alinaklaka natin ang isang puti ti babae. Ay, nagalas kunak manag. Di naklatultuladan nga amaw kadisiplinaan ti anak ko. Iso anasingput ni Roman. Adalaang taday ti ulo na saan kat nga asa-asawa dita. Ay, basta sarde nga mo na sarsaritaan ti anak ka kan ti manugang ka. Ha? Manugang ka now. Pa, manan. Ay, panawan ka man laangan. Taamangan no madusag ko na sugam. Konsintyem nga minti anak mo. Isuan ng isang pot iti palamutin niyo. Nagalas! Da kayo lakit nga ron ti pinasaktan ng tatang. Sana balay, tanay bagak muti kayat kung ibagakin ko na. Saan nan samot nga mo ti masakitan tatang? Isu abayan yun. Wait, balasan ka. Bayan tayaw nga aguma dita. Gayam tatang, makapagtinulong kamin kini Bernie. Ngamin, mangrugi akon iti trabaho kintun bigat. Kat nasayat mo ti sweldo. Dakkel mo't basit. Ala, agagawa kayaw. Tapno agmulagat to ni Durang intun umasinso kayaw. Unay kat ngamin daytan. Ammo kun tatang, regal waktu man kit din ni Nana Dorang, tapno da pagbabainan na. No, ammo na tagbain Ha? Awan lat, ammo ka makarik na iti panagbain ti kas di aklasit tao. Nagpuskol ti rupa na. Patyak asardengan na kamin, numapaimaan iti regalo kan maikkan iti ibusog na tatang. Ay, unay daytan kaka. Kasla ka mula nagkawusan nga asawa ti Presidente Noyme. Uniform mi iti pagtrabahwak da ito nana. Panagriknam siguro kat ada ka payla iti opisina niya. Ngamen, nakabitin payla da ita aydem, akasla kinder. Okay lang da ita nana? Anya nga okay? Kasla ka mula agraraman iti da ita. Di yulatan dildilawon nana. Aywan, sakbe malipatak. Adaman gaya mi sagot ko kada kayo. Sagot ko na. Wan nana. Ato yo, awatin yun. Anya ngay daytaw. Napinta sa tsinelas nana. Para kada kayo. Kan prutas pay. Amangan mo't no itod mo dagitoy. Tapno adamot pangichismisam kanyak. Ala, ni nanamat. Agyaman kayo kit di, Saan kay ngagsao iti madi? Pakpakaunaan ka. Nana, ikaten nyo ti kina negative yo. Madiday ta. O sige nana, agyaman nak. Ta inawat yo ti regalo. Ha? Baliktad, Mike. Iso kumaatirumbang agyaman saan kat asika anang tag. Nagyaman naklatan tatang tainawat namot. Kayat na asawan, kayat na tirigalok kan kuana. Kayat namot amin basta libre. Ngam di na kayat ti agyaman. Apay nga ta akas jay na tatang. Nasakit tinakam na ang agyaman. Anya? Unay daytan kaka? Kasta nagiti simairo ti puso kan panunot na. Saan mo apulo sa mapagyaman? Imbes nga agyaman, agpanunot pa'y kindi ti dakas kontrakan ka nagitag. Just kay aklasit tao. Ha? Unay daytan kaka? Imbag pa di asaw, tano ikami ti kanan nakit agkalawi kay kas panagyaman na. Kan ilagod na ti bagina kan ka anang tag. Ta,
pagyaman na dayjay. Ngam dayjay bakat, ikaman mo no saan. Natibkerlat na di sara na. Just kay. Unay daytan, tatang. Kasano daytoyen, Roman? Sapay nagsardong nga gadal. Kutsyak tinangigas-gastuam iti tuition mo. Kagura na talakit ni ninanang mo no isang put na kun. Sapay nag-istrikto ni nanang mo. Isuntumot la tindongpal na. Isang put kan tumot la. Di itan ti panang isang put ko ka. Patayan na tamot ti agkakasakit asao. Denggen talatan agiti makapasakit nga ipalikas na. Uray ta saan natamot apatayan? Anya? Ay na, Roman. Sigurado asan na ta sardangan a sermonan, kabayatan a makitkita na ta. Imbagak meten, Marvi. Numang sermon, ipapanpon a sweet music ti mangmangag mo. Wano rap music ti mangmangag mo. Unay daytan kaka? Ay, nagganas a piwak-piwakan tingiwat na dya adorang. Ape ay tatang. Talaga timulang tikas di nga ugalinan. San mo na namagan ta masurunak lang? Siyak mo't itati mangibaga kada kayo, tatang. Asaan yun ngay kaskaso, tanyaman ngagtaod itingiwat na. Makapaluksaw mo't nga may. Talaga mo't, tatang. Nagsasaw, kasla saan ngagbasbasaw. Kasla awan na pulos mar aramidan na adakas. Idin to ta isaw, ti kadadaksa na bakit di ti lugar tayaw. Makabagkelak at talaga tinadya bakit. Saskay. Unay daytan, kaka? Tatang, nakita yo ka di ti tricycle alimabas itay? Why, apay aya? Nimot Roman tinakalugan, kan adda kadwa na babae, sinalabay na pay. Amangan mat, no kaayan-ayat na kat insang petnan. No kastaman bilang, anya nga tamot tirik na ni Nana Dorang. Ay, linamot nan ati sa una. Naglaeng asumaaw ka nagdilaw. Dahil talag sipsipot iti uyawan ka na dilawan na. Agpungtot lakit di dayjay, tatang. Sigurado bumtak akas labol kan tingiwan na. Apaman may sangpet ni romantika dua na babae. Sos, delikadong, tatang. Kita ikman tilangana ita. Tamang isang putmut ti anak na iti babae. Talaga alinamot na amin as sinasauna. Unay daytan. Ne, ada simbang put a tricycle. Ni matruman nga anak ko ti simbang put. Kadamot kadwa na babae ang masikog. Ay, sino nga taday ta kinagiddan na babae? Nanay, kimpot da dya babae kiniruman nga anak ko. Ay, susina, sabalin da ito'y. Ay, sabalin! Nagturad mo tirusok mo anang isang put iti babae, Roman? Nanang, kastamot lati turungan ti amin na tao. Saan la asyak? Nakain tupay. Tanya, nagawan mo tinabayin mo? Katsikamot babae, nagpuskol mo tirupam asimuro ti anak ko? Adanam na maumaya, ngay palamot na kin ka? Ha? Oo. Tay advice ko ken ka, Marvey. Kasla rap music latan. Wan, Roman. Di mo ka din nangagtimbagak si ka, babae abuksitan. Dagdakkel tatyan mo asimbang put dito pagtagan may. Kayat mo tatambu-tamburek day ta. Ha? Kayat mo tatamburek tatyan mo. Nanang. Ag-relax kayo man pa.
Ang dalitan, uri agtambli-tambling kayo. Saanan ang may babaway. Anya aga po agtamblingak. Si kanto pa iti pagtambling kamalmalwan jablo kayaw. Unay daytan kaka. Talaga matitirik na ni nanang mo kanyak. Awan pagdanagam, ta saan nakaapatayin kunak mo? Makapatay nga ron ti pa nagsasauna. Tapno di ka masikuran iti panagsasauna, di ka lata nagtagtagari. Agdengeg ka lata, kasla agdengeg iti sweet no rap music. Kasta lang, tapno saan ka may stress, unay daytan. Nagrigat Roman. Saan nakla ko man na simursurot kan ka? No kasta, di nakayayatan. Ay ayatan ka. Ngam. Marwam kan to. Ken mauman tumat ni nanang asumanaw. Sige, ag-relax ka kit din. Agdengag tay ti music. Ayan na ti radyo pagtenggam. Ti music nga ibagbagak kat ningiwat ni nanang. Ha? Amom ka de, Roman. Amat matayak itibain iti daytoy nga inaramid mo. Ipabidak anasingput ka, anagagat ka nga agadal, kananakem ka. Saan akas kadagiti anak da nga asawa tamuda. Ita, si kaamot tinagaramid iti dayta. Masikog pa yung tinsangput mo. O na yun na kinawan nakem mo. Mawatan na kayo nanang. Saan ngagsakit tinagam ka o ta nakabasolak? Basol ko, ti parang isangpet ko ka ni Marvey. Agin inayat kami nanang. Kan agtinulong kami para ti nasayata masakbayan ti agbali na pamilya may. Nagalas ti naramid mo. Mawatan kayo kunak manin. Kan isardeng yun ti kinalay nyo as sumaaw. Ngamin, saan nyo amay bagan no anya ti mapasama kiti masakbayan? Saan nyo nga mo? No da kayong tugayam ti pakapasamakan ti uyawan nyo no dildilawan nyo. Tati pan nakiasawa kan panangasawa. Kat normal iti tao rita. Naglabasan nyo mat. Sana balay ta agpada kami bata baro kan malasang. Iso sustiniran men tinaramid may. Di kayo madanagan nanang. Tano sumaya ato ti amin. Saan da kayo to malipatan na pulos. Tulungan da kayong tumad. Iso nga isardang yun ti agong ungad. Kan isardang yun ti makibibiyang iti biyag ti akin biyag. Anya? Siyak matan ti sirsir munam Roman. Apay naglaing kan? Si katanda basol na, siyak matan ti sirsir munam. Kaya't mo tapagkayabon kayo adwa. Una na itananang. Sana, napatag kayo kanyak. Iso nga ibagbagak ti kastoy, tapno maawatan dak. Kat mga barwanan tayo. Agtitinulong, kan agsisinakit tayo nanang. Saan kat nga aggugubat? Saan saya at ti tao? Bagbagi na, di na makita. Wen gagayem, kitaan tayo na yung bagti-bagbagi tayo. Sakbaya kitain tayo ti pagbindutan ti sabali. Ala, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Bagbagi na, di na makita. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nagparangan, dagiti papagayam nyo akas kada. Jocelyn Oblero. Iti papel ananang Ken Noemi. Ray Madulay, iti papel a Marvy. Ken Triple R, iti papel a Tatang Ken Roman. Naimbag nga orasyo amin, agyaman kami itin kay panang tarabay.